Umncelelo obujolise kumanyeni imihlambi yalanayo kwibandla lama-Nazaretha ujike wayincindi ekhala xeshikweni elinye iqela elizibiza ngokuba ngamaNazaretha akhalayo nelikhokhelwa nguPhakameni Shembe lingavunyelwanga ukuba lingene eBuhleni enanda ngaseThekwini. iBuhleni likomkhulu lebandla lakwaShembe nalapho kuzinze khona uBhishop walo INkosi P. Balikadule besuka eGauteng naseQwaqwa ukwenza izinhlaka zokuthelana amanzi kulandela ukuhlukana phakathi kwebandla lamaNazaretha ngo-1976. Abakufunayo ukuthi bonke babe yiNazaretha Baptist Church ehlangene njengoba phela kwakunjalo nasekuqaleni. Kodwa-ke ukuthi uma selihlangene ubani okufanele abe umholi kuyindida njengoba phela-ke oholi amaNazaretha akhalayo uPhakameni Shembe ethi ngumholi omkhulu leli sonto INkosi I.M Shembe akufanele ngabe uyena njengamanje. So-ke mina ngingomunye womndeni wakwaShembe futhi lo wayephethe ibandla omkhulu wami okuyena umuntu owagcina ephethe ibandla ngokusemthethweni. Akazange futhi aphinde abe khona umholi waleli bandla osemthethweni. So emva kokuhlukana kwebandla kwaba khona eBuhleni kwaba khona Kuphakameni okuyimanje nje abantu bayantshontshana ngoba ibandla lihlangene. So ngikusukele phansi namanje ngisazokulwela ngibuyele emuva. Ngikusukele phansi ukuthi libandla lihlangane hlalwe phansi ukukhulunywe. Nakuba bengamukelwanga kodwa-ke bakholwa ukuthi isiprofeto somqambi wendlela u-J.G Shembe sogcina senzekile njengoba phela ayeshilo phambilini ukuthi ngelinye ilanga leli sonto lohlangana emva kokuhlukana. Kodwa-ke namuhla bekungasilo lolu suku. AbaseBuhleni bona-ke bathi abamaNazaretha akhalayo bawumhlambi odukileyo futhi-ke abazange balandele imigudu efanele abayaziyo. INkosi yamaNazaretha yinye nje. IseBuhleni lapho ikhona. Umbrella yenkosi yamaNazaretha iNazaretha Baptist Church ungumholi weNazaretha Baptist Church uhola ibandla lamaNazaretha ungumholi ngokupheleleko lokho kusho ukuthi akasiyana nomholi ungamampunge. Ukungamukeleki kuzo zombili izindlu akuzange-ke nokho kumqeda amandla umholi wamaNazaretha akhalayo usemncane. Uthi-ke uzimisele ukuthi ekugcineni leli sonto ligcine lihlangene futhi neqiniso lihlala obala. Mumva nje umntwana wakwaphinda angene iNkosi uMangosuthu Buthelezi ubhaptizwe kuleli sonto. Msawakhe Mayisela, SABC eThekwini. Ingqungquthela ezemihlaba iphakamise ukuba inkqubo yokubuyiswa kwemihlaba ngokuthengiselana kwabantu abavumeleneyo iyekwe. Abathunywa kule nkomfa bavakalise ukuba le nkqubo ngomnye onobangela bokurhuqa unyawo kwenkqubo yokwabiwa komhlaba. Kodwa isebe lezemihlaba umncelelo obujolise kumanyeni imihlambi yalanayo kwibandla lama-Nazaretha ujike wayincindi ekhala xeshikweni elinye iqela elizibiza ngokuba ngamaNazaretha akhalayo nelikhokhelwa nguPhakameni Shembe lingavunyelwanga ukuba lingene eBuhleni enanda ngaseThekwini. iBuhleni likomkhulu lebandla lakwaShembe nalapho kuzinze khona uBhishop walo INkosi P. Balikadule besuka eGauteng naseQwaqwa ukwenza izinhlaka zokuthelana amanzi kulandela ukuhlukana phakathi kwebandla lamaNazaretha ngo-1976. Abakufunayo ukuthi bonke babe yiNazaretha Baptist Church ehlangene njengoba phela kwakunjalo nasekuqaleni. Kodwa-ke ukuthi uma selihlangene ubani okufanele abe umholi kuyindida njengoba phela-ke oholi amaNazaretha akhalayo uPhakameni Shembe ethi ngumholi omkhulu leli sonto INkosi I.M Shembe akufanele ngabe uyena njengamanje. So-ke mina ngingomunye womndeni wakwaShembe futhi lo wayephethe ibandla omkhulu wami okuyena umuntu owagcina ephethe ibandla ngokusemthethweni. Akazange futhi aphinde abe khona umholi waleli bandla osemthethweni. So emva kokuhlukana kwebandla kwaba khona eBuhleni kwaba khona Kuphakameni okuyimanje nje abantu bayantshontshana ngoba ibandla lihlangene. So ngikusukele phansi namanje ngisazokulwela ngibuyele emuva. Ngikusukele phansi ukuthi libandla lihlangane hlalwe phansi ukukhulunywe. Nakuba bengamukelwanga kodwa-ke bakholwa ukuthi isiprofeto somqambi wendlela u-J.G Shembe sogcina senzekile njengoba phela ayeshilo phambilini ukuthi ngelinye ilanga leli sonto lohlangana emva kokuhlukana. Kodwa-ke namuhla bekungasilo lolu suku. AbaseBuhleni bona-ke bathi abamaNazaretha akhalayo bawumhlambi odukileyo futhi-ke abazange balandele imigudu efanele abayaziyo. INkosi yamaNazaretha yinye nje. IseBuhleni lapho ikhona. Umbrella yenkosi yamaNazaretha iNazaretha Baptist Church ungumholi weNazaretha Baptist Church uhola ibandla lamaNazaretha ungumholi ngokupheleleko lokho kusho ukuthi akasiyana nomholi ungamampunge.
Ukungamukeleki kuzo zombili izindlu akuzange ke nokho kumqeda amandla umholi wamaNazaretha akhalayo osemncane. Uthi ke uzimisele ukuthi ekugcineni leli sonto ligcine lihlangene futhi neqiniso lihlala obala. Mumva nje umntwana wakaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi ubhaptizwe kuleli sonto. Msawakhe Mayisela, SABC eThekwini.